Hello guys, welcome back to my YouTube channel Defensing the Vlog. Ayer din pengen li video salam the tumi bang ya rugi saat lapan tini bang jadi itu mepuan lang ragi jo ya ong pen yo la bang me pakar bo pokki bu. Tapu bang ya ya po teman salam. Hello guys. Welcome to my YouTube channel. Lapan ini dona tu. Nili tumbang ini non bang ke lang roy ok nang ini ya mene alam bang ini. Fishing machine no jok nang re sinong bang ke ok det pen ini. Langsung do yo. Taga langsung. Lagi di umpanero ya langsung nonton itu lagi ini tuh mah orang siapa bisa langsung ini umpanero jadi long lido latih labang ke Chowda waterfall bang loh oke nah jangan tak yuk small waterfall biar deh yuk lanjut Yaudah leh, dan malah itu arpek saat jaru petapu arpek petapu. Non jaru siani hedi, depari temne bang tame karbi tame, nepali tame parok tame, dum tame dumi tame arpek mahayan putih neng orang piglo. Tame apa hel putih arpek asuk putih hedi, arpek mahayan putih neng oilak antame non diru bang la arpek sian no cid hedi, arpek mahayan putih putih neng oil bang mayok tak. Bayang sar. Yo, ang sare okay yo. Single boy lang deh, mana single dalang bote tingkit ata. Hello guys, today I am fishing in the Umpanai River. At the Umpanai River. But Drio. Nono bang guys, second step waterfall pa lang nang deh. Langsung bang hedi ing tu es tame lausan lo ang dang meti di lasin non bang first waterfall bang lama. Second bang hayin na yo, second bang mon aber pa nang suna. Attack pa nang suna. Non bang attack ino. Finally langsung na yang lit itu. Langsung bang hedi belek ko. Bene belek ko si bene hedi. Kang to yo puta kali langsung bang. Ito yo ano sampai nang langsung deh. Lalu langsung dia. Yo. Langsung nang melang no tadi dan tu mine non tu ke kilo damu ne jadi ma kam ke ma for miti di memang apaan ini free time mesti ni continue daily vlog salam tu masalah lah ni sabtu sampai pakai bom lo Yung silang mesen mo di subscribe, like, comment, and share on Defensing the Vlog sa kanili. Ano sa pakai bom po?